Tual dawo COVID-19 boy vaccine boy adskung kuduri tual dawo. Ka wanganja dawo watar merengo jaga mermalak walal ngule kakara jama ka Djambatj balanya nakon ngule nedo mio punno maram yotto do jama. Pawala mereu Yolngu oyan Djambatj ngo. Kana pawala mereu kara to ka maram. Lemur ngone ngama kole ngomala gomor mainge lemur jama garanokko ka wada lemur tu mittun ka lera lemur tu mittun ka gara lemur tu jama nakon ngai gamarang tula kangal ngule ngali tu mia puno marki ngona badpal ler gop tundulmul na ngali tu maram kemende rurkuruk ngone ngai tu bracun ngali tu ngai tu garoyan bruktun garongir ngai tu balanya gar kui pui o natinya ya kawal yang ngule maram longo ngonong yan ka jakka nan ngowal ngole barkwaj kombikan komrong ruang ni tebat pa na mangnya me apun nung itu nyumukun rurkur ka gore longo angol ni to dulmul marcinguna nakundal bala na puronggon ngor wure konguna na puronggal bala ngowal wa na purjarotun unan bala tulmung jaunan nguni nungo gawin na longo margan itu jawari un bala ka tapum tung yang rongi wancut kan kangolin itu dua tun kandayalau wete itu marci kain gro itu darpom ya kan itu longo yusi ngonong meter kamak ngai bayang itu ngai darpom kanin dore purur kuruk nang mojama olin ni gomor man gini itu nang ngambe wotun den bonom itu kunda tahun lira ngona ngilipici wotun itu ngoni yur gomor kada mandu to wotun ya atual ngalem ruka bican beli gomur kada mando al kadal ngama-ngama lemurong jili manyak to mala nacanol to gara jama diak nan ngo vaksin go kanan ngol yan go uripian ngama-ngama yan dole giri ka uripian nan ngol kada mandir ka ngama-ngama yan wal dole nan ngo gara nan ngo diak ke wangkan go vaksin go diak COVID-19 go yo Yo manyak dawo mari mayelet mer lemurong Yolngu.